Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kawan-kawan, apa khabar? Sihat? Hari ini kita akan belajar mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. 20 sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jom kawan-kawan, kita belajar sama-sama. Allah wujud qidam baqa muhalafatuhu lihawadithi qiyamuhu binafsihi wadaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Allah wujud qidam baqa muhalafatuhu lihawadithi qiyamuhu binafsihi wadaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Allah wujud qidam baqa muhalafatuhu lihawadithi qiyamuhu binafsihi wadaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Allah wujud qidam baqa muhalafatuhu lihawadithi qiyamuhu binafsihi wadaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Okey kawan-kawan, kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.